Hallelujah. We in the presence of God. Yellow one, do it on the floor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sit up, sit up, sit up. Hallelujah. Hallelujah. You want to touch your arm, but hallelujah. We shall sing Hosanna. Hallelujah. We shall sing Hosanna. Hallelujah. Te ave tau tau langa pati le tua nei tai au. Meleisea e sau le whale o le atua, te sau ma le loto fia fia. Te sau ma le nganga whaavitai, o tele whaamanuianga le atua ia te o neva yasu. La tau tata tau pese lea. Manai alutu alutu e whatalofa. Whatalofa i se lima i te le eo le ta. Alu e le tai tai au. Uno shami sai koko. Kusisi na vitoro. Timbi sori na vidasti. Kana terele uno shami sai koko. Uno shami sai koko. Hallelujah. Kusisi na vitoro. Timbi sori na vidasti. Kana terele uno shami sai koko. Somebody shout hallelujah. Somebody shout praise the Lord. Emmanuel. God is with us. Let's welcome the Holy Spirit this morning. Whawhiloa ene o tatou wō maainga malanga mai Samoa. Housom tu whawhine. Tamā se tina netai au. Whatalofa tu I tatou. Housom mafuta mai online. Pula. Nisam pula vinaka talofa. Sauni lo nganga netai au. Let's welcome the Holy Spirit. Hallelujah. Maile fama lolonga malava la tsanga mo mai lo malo ile la la peo na fire ile la ki viva taunu lo inanga
malu malau fa uma fou ma to te malu e via mai male anga sau longa sia te bena te ngausia se amu. We welcome you, Holy Spirit. We acknowledge your presence. We acknowledge your presence. Na vio ai lo malu me tai ao lau fa uma fou ma to te malu e ya tua ma to wa mata lo fio o ya tu lo fio wa o e o me mo lo ma no si o ne tai ao. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. To faafetai le tua lenei taeao kauni e te faafetai atu iā te ia o ia o lo tatou tamā tatou te faafetai ai lenei vai aso sa feagai ai tatou feau magaluega e le gata i lea o fanau ia oaʻoga a le ua tatou mai lenei taeao tatou faapea atu lea tatou te alololofa i le atua. Halleluia. Pese atu e i masia toi o ao For your mercy never fails all my days. I'll be held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Hallelujah. Thank you, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness Hallelujah. of God. Thank you, Jesus. Tatou faafetai a te ia i le manavo le ola. Tatou faafetai a te ia i lana tausiga i lea aso ma lea aso. O lana puipuiga i le mea te wheanuai ai. Ia wangai atu i ngā ruenga o lou tau le pale. O whanau ia wa onga. Tatou faafetai a te ia na lese noa ia. E lea mai a lou soifua ma lou ola le tai au le nei. Faafetai tele Yesu Keriso le taulanga nei tapena i lunga le satauro. Wāwa noa i le tangata whale tonu ona o oi. Faafetai lau a whianga paia e a wao i whātonu i mātou. Mātou te sama vali e ila wa mātou. Wa malia penoa le nganga na faafetai a toi. A wai te tau mono mea na mātou mape atu. Faafetai a nganga paia. I lau pe soso anu mai ai mātou. Mātou manuia no oi. Mātou peola no oi. Mātou mawale nei a lopa. 'Cause all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. All my life you have been so good. With every breath that I
te le lolo pati le tua le tai au. Ya tato mai tato te bibi le tua. E te leo bibi o sa tangata. Ai te bibi o le tua le tai au. Halleluiah. Halleluiah. Si vai le tua. Come on now. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord on the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord on the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord on the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord on the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. The Spirit of the Lord is in my heart, and I will dance like David danced. The Spirit of the Lord is in my heart, and I will dance like David danced. The Spirit of the Lord is in my heart, and I will dance like David danced. The Spirit of the Lord is in my heart, and I will dance like David danced. I will dance to the Lord. I will dance to the Lord. I will dance to the Lord like David danced. I will dance to the Lord. I will dance to the Lord. I will dance to the Lord like David danced. Jehovah Jireh, my provider is great, sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider is great, sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider is great, sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider is great, sufficient for me. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah.
le taya mai fahi pia lo tato tua. Oio lo tato tua tato te pasi ma ave le biinga. Halleluiah. Just like that. Revival comes. Hallelujah. Na we bi ya toy olo ma to la ngona pole na ne tayao e ono me ali bi inga ila wo pio ne tayao ma to fa pe atu le tu ia bi ia oi fa baba ia fa pale ina pe oi lo ma to tu ele ai se tasi na tave sea le bi inga ma ya toy ola ala ma to bi inga fa le tangata ngata ine ale mamalu malabi inga welo mato tua e fa e o mato ulu mato fa pe atu e pa ia oi e mamalu oi lo mato tua. Halleluiah. Jehovah o te vivi ia te oe ia fai pesenga fo ia te oe awa ua sili loa lofa i mea uma i le langi o lofa maoni e o ia le atua e sili sili lava oe e vai
Glorify your name, Lord.
le tua ngausia ai tuli vai umo tangata ola. Ele ai se trase tu ma te te lo mamalu mo mutsiriesi. Halleluiah. Ia o ele tua ile le taya. Hane ne pelo loto ile tua ile le taya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be I sing holy, holy to your name. I sing holy to your name, oh Lord, holy to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing holy to your name, You are holy. oh Lord, Oh, isso é tu, mas te tira para afio vai lo mamalu. Hallelujah. Hallelujah. for your name is great and greatly to be praised. Le tua. O le tua e baba bau la. O lo matou tama, matou te papea. Ai afio mai lo mamalu, le ma fai se tasiona te te. Matou la fa nau, fa mole le tua. Fa mangalo so matou fa le tu. Ai matou te batu le vi inga ya te oi. Awai te tau ama ono mea me umai lau. Le umai lau e kalesia le tau nei o le kalesia e fia pa longo lau a pionga. E fia fa longo lau si fofonga. E ta lai oe sau noa oe. E malia i le loto le tangata ngalala. Le atua fa mole mole. Anga le lei se matou ta mama le fe au fola le nei tai au. Ta pena ai matou. Walata lo toya fio mai. Via le la fio le nei tai au. Thank you Jesus. Thank you Father. Hallelujah Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Ia te oe le vi inga tama. Tu mau foli whatau wa ai lau whanau. Kono lau suafa Yesu Keriso. Amen. Amen. God is good. All the time. E koe awelo sau paki a Yesu nei tae au pe a whai le leile atua. Leo tato o mai fo se tasi o vaenga o tato tapua inga o taulanga. Whatasi mas fuluai. O sina fa malosi titi ma le feng pa ia le atua mo maltusi a Ioane evangelia lo mtau pe suma lua fa pe lua suma alfa. Fa mel fetala inga Yesu e moni o te fai atu ia te autou. A fai ele pa ule fu o le saito le ele ma pala ai. E ku mau o le mea tasi. Ai a fai e pala o na fua a tili ma iai lea. O le fetala inga Yesu o loa au hao hai kakou e o mai fo ngai kai au le fai ngā taulanga i le atua. A wafo i le fo i fai marikusi a whata otolom ta upe su tasi fai upe lusu malfa. E iei le na te whaasala lauina lo na tamau ainga. A wātili ai lava o na tele. A iei fo i le na te tau fi mau lo na tamau ainga. Au a matai na le ai masemea o toi ai. O leo ongala le whiongpa ia le atua mo tātou le au kersiano le au whaolaina. E le kai ngā fua mai kai au. Pe a whai e le koko ngei. Amene. Langa fo ia whape ke u mau le mea ngai ake oe. E umangei lava. Amene. A whai e ke kango e koko. Pe whapalasi le ele inga ia pala. Ma kupu mai aise mea fau. E le kai alang kupu. Amene. O le fua mai o laungaluenga ma ungaluenga. O lo kau mawhaia lulu. Matoto. Yaso uma. Mas fai so. A ko kongu fo le falo Iova. O se ngofuanga sili la lea o makaua. E ke koko ai mo le atua. Amene. A wafo i la e akili o ngā whakapuinga mai ai le atua. Lou tamau ainga. Ai maise o manuia lo tātou ola. A wale fai mele whiongpa e le atua a whai ke mau. Ele mafai la o nga pala le menga yaki oi. O le mea o le kaunga la le menga. E maua o le menga e kasi. Ai a whai e ke kuua i la lor pala. O nga pala lo lea. Ai koe kula i mai ai. Se me fau. Amene. A whai la ke mga o ngi me fau. Aua ke uua le menga yaki oi. Amene. Ai ko kongo le whale o Iova. Inga ia kingo mai kai au. Ia tula i melela au i tatou taulanga. Lau su mele out bes. Coming to
oelo mātou atua o le atua o manuia. Wa e fola ia ua fionga. O le atua fo i o te whaamaoni na e whetalai le isa ia lima fa poso maltasi. E le fo i fua le upu mai lo fonga se vatau nul me au ina iei manuia fo me au ina iei la upu. E whetalai fo i le e soto luas fulu, numero luas fulu maltolu, fo pasu iwa le os tangate talpelo ai pola te tangate salmoa ia o whetalai te le whaia ea, au e whetalai te le whatanuina ea. Tama, whamanuia lau e kalesia. Whamanuia ai ngā umole nei e kalesia o e whauasia le nei malu whamanuia i la tau lo mātua tua. Tupe wa oina o taulanga masfuluai, whapa ia i lo toto Jesu Keriso. Nei whapenao na o ngā mo lau ngaluenga, silisilo na vi ia i oe, ai manuia lau whanau lo suafa Jesu. Amene. Tātou sauni le sauni gol whamantuga le tai aho tātou te talo. Le diero mātou atua o mātou sauni talia ia le sauni gol whamantunga. Mātou te mwai o atu I lau afio le aganga loto mawalano. Se ia rofangia. Whamaino mātou tangata matapeneina I mātou. Ine se ia o mātou tadia le nei sauninga I le o se vaenga o le mātou tapo inga I asu sa te tas. E tadia I le anganga o le loto mawalano ma le anganga o le loto whaafitai I lau afio. O se whaafounga I ante I mātou le mawhitanga so whaatasi mo oe tama. I aso umo lo mātou wola. Whaafitai le tua whaapa ia nei areto ma le nei waina o mātou tadia ina fo I le tua. Ina ia vi ia lau afio e whaavau Jesu. Amene. Ole tai ao o tātou mai foi le vaenga leo tātou saudinga o le whamantunga. O le whamantuina o taulanga na o si o le tātou o li o Jesu Keriso. O le atua na toi liu tino tangata e ala mai a Jesu Keriso. Ina ia whaola ina I tātou. Ina ia tutongi o la ina o tātou wangsala. Ina ia whaasau ina I tātou mai le afi ma le whaafanonga. Ina ia toi maua le avanoa tātou te toi sau whanga tuai. I le ola e whavavau o tāpena ina I le atua. Mo oe maau. A toa uma o lana whanau whatua tua I a te ia. O le sauninga na fōlinga mai e peise I na le ilangona ai e le atua le leo lo na tali I whai mai o lo na tali I pele to tas. O le sauninga e fōlinga mai e peise I na alo ai whafonga o le atua. Ina ua vaai atu I pōpua ngā o lo na tali. O le sauninga o lo Molimau e tuspa ia whai mai na sili ai le atua le alofa nai lo le ola. Le ola o ai, le ola o lo na alopelo o Jesu Keriso. Molimau perfeto Isaia. Wha mai na tupua e o ia e pei o se tā tupu I le nuu Iona luma. E pei o le pongai I le nuu naumati. E le au le lei pe la le lei o ia. A tātou vava ai a te ia. E le aiso na matangofie. Ina ia tātou mana nao ai a te ia. Wa ino sia matura fo ino ia tangata. O le tangata whanua noa. Ua masani ma le tinga. E peise I ua alo ese mata I a te ia. Ua ino sia o ia ma ua tātou le mana tua lava o ia. E moni. Wana tau ave o tātou tinga.
Mana tau ave o tātou whano noa. Aua tātou manatu. O ia ua taia. O whasia e le atua. Ma ua whati ngā ina. Aua manua o ia o na tātou soli tu la whono. O momo o ia. O na o tātou a bio leanga. Na o inga e whire mu ai tātou. Sa i o na lunga lea. O na wha lava foi. O marolo ai tātou. O i tātou uma ua se. Se i tātou e peo mamoe. O taitasi. Ma whaasanga i ona lava ala. Ua whao ia te ia e le rii. Lea mio leanga o i tātou uma. Whasawa ino ia. Sa tinga ina lava foi o ia. Sa le tautala mai o ia. E o tamai maa moe. O taita ina a whasia. A lolongo o ia. O ia foi o le tautala mai. O le whaasa wā ma le wha masinonga. Nā vese ina i o ia. O ai foi na te tala ina le tupulanga. A ua vavaya se ina o ia le nu o tangata ola. Da taia o ia o na tol tu la fono rono. To fia o ia whairo na tunga mau. Whatasi mai e pango te tā. Ai peitai. Sa ina mau oa. Ina ua sa le mau oa ina ua maliu. A wana le whaia e ia se wha sa wanga. O le ai fo i se pepelo i lona whafonga. A ua whinangalo le lia tui momo ia te ia. O ia whatinga ina o ia. Ele i whaingo whiona tapena ina e Iesu taulanga le nei. Aina whaingo whiona lona alofa ka le sia ia oima. Ele whaingo whiona talia Iesu ti ngā na ui ai. Aina whaingo whiona lona alofa ka le sia ia te oima. Le whaingo whiona tua Meleisea Iesu o na mamalu. O ia lava o le atua soifua. Aina whaingo whi. O na le manatu mai a te oima. Nao le ka le sia. O upu le ola, o upu le lofa. O upu le lofa, o upu ia mai le fatu lo tātou o tua. Mai wha pe lava na alufa mai o le atua le lalolangi. Na mali wa Iesu o na oe ma. Ne o mai tai ole nei e tātou te pati patia. Te mana o ia tātou mai le nganga o le whaafutai le nā. Whapea e aro e loto i e le atua. Le atua whaafutai lo alofa mai. Ano lava o fonga ya Iesu ke riso ona tinga ono lo manatu mai atea. Oga ya tu yale. A fenga luenga tufa inatu. A reto ma le waina a maua. A office o tatu tali vadas. A te mana o fatanga se vaenga. O lo loto le nei tae au. Fa awa wai. Na whafta i atu i le atua. O su vai pesele au. Ai tawa au ina. Manai a barato tutu lai batas.
Bring all your broken pieces to the one whose love can make you new. There's healing in his hands for you. Tuai o lo walofa e tu mau e le liu e whawawau. Mātou wawataite le lava tama. Awhatai lo wanga le lei. E le ai lava seisi atu e tusa mo oelo mātou watu. O le atua e te wha pale pale o mātou wha le tonu. O le tuala wa fio te wha ato atoa. E so mātou le tango lima. O le tuala wa fio te wha malo lo mai. Pe a teia o mātou tino i mai o le nei so i fuanga. E le li niu lo wa lofa tama. E te tusa lo wa lofa ma lo wha maoni i le tangata e lofa i ate oe. Ma le tangata e lea lofa i ate oe le atua. Fa sulu lo la i le tangata ambio le lei a toa ma le tangata ambio le anga e le li niu lo wa lofa lo mātou watu a whataite le lava tama e mo soi fuolo walo pelo Yesu Kiriso sa umamai na ia whapeo na whamangalo mātou anga sara mātou titalo se e whapa ia le nei areto ma le nei waina wha mole lo mātou atua.
Mātou tali ina mo le mātou tali tonunga. Le whātusa moni mo le tino moni. Le tino pa io lawa fio mo le toto pa io lawa fio. Tali ina mo le mātou tali tonunga. Le io le sauninga le lea wha manatu mai a te mātou. E te iaia te mātou ia so umolo mātou wala. Ia o le vi inga I lawa fio. Mātou tali ina le atua mo le mātou whatua tua. Le io le sauninga e mana tua ai. Le taulanga o le ola na e tau. O sia mo I mātou. A wane mea mātou te whai. Le talia, ma le whātua tua I o mātou loto ato toa iai. After tele tama, ina talia ia ma le whaafitai. A umana toi vatura sa o whaafitai le atua. He is
you, Father. We give you back all the glory and honor and praise. Thank you, Father, for your unconditional love. We love you and we bless you, Jesus. God's people will shout. Yeah, Yereli. Talofa ilau neipa, whali ilau neipa, mai wha talofa i mai wha i neipa. Lo lava le soi fua manuia, whtai ua. Tātou maua le mawhitanga ni tai au, wha talofa le tātou e kālesia, ma lo le soi fua manuia. Ya, talofa atu fua i se tasi o teima mua mole nei ua tātou mawhutai ni tai au, ya, li ia le atua. Tai le malosi ua, whaina maua tātou mawhutai. Praise the Lord. Ya, e le i amataina le launga le nei tai au. Mori le atua le nganga whawhitai. Ia ono mea ua whaia le atua mo tātou. Sa tu inatu i le atua le wha moe moe o le sunga le pali tele. Ia, e le nawa yaso na o le palota sa whiangai ai. Ia leo wa e malmanuia whaiva. Ma e tutai tono o se awa noa le leile nei e. A vesi tato pati tele le atua. Sa teia lo na wha maoni mo lo na anga le lei. O le taimi ua te tau na o tangata whaola ina i polo kiki. Na e whai mais tangata o mo polo kiki o mea palapala e le ai. Se i wanga ngā ua yengi polo kiki palapala. But I believe we are calling to politics. I believe Christians are called to rule and to take control of nations. E waftai tele ia le sunga le pali tele o nona loto fo ia whape na o na loto lo toi me o whai ia whai ngā upo le malo. Ia wata te pisa lava i tono le whalesa. Ia ngata il tato pure i tono le whalesa. Ile mawhain tato o atu o le malo. Ia e o te whaftai le atua na o le loto le nei uso. Wahane le sunga le whawhiangai. Ia umawhai o na nau no loto ia loto le toi. Ile meo lo whai ei whai unga le malo. O upo whai e le malo. E lea ia toi ave sau taulanga pati tele le atua. O ei umalimanuia le wha moe sunga le pali tele. Ia te manatu o le avanoa le nei pe o na tatou masani. Wala o atuai le sunga le pali tele. Sumaya. Sumaya ia ave se pati le atua. Ia whai sau noanga le ni tai au. Le ai le o se whavivi. Alanga le upal tu spai e one suma lima. When we do well, God is glorified. If we leo te tari tonu ai a, so se tangata tato e kālesia e successful o lai vivi ia i le atua. Mea nei tai au i afisau o tālanga pati, sumai le sunga le pari tene. God is good all the time. Whapupu o tu se tala. A musu lava e. A wane I whau e se sine vi inga e tātou atua. Amene. Walo atu le whenga pālota e. I le nei foi tausanga ia wale si tolu tausanga o lolu mana ona lava le nganga whaftai ma le nganga whanga e tia lango al tato e kalesia tato matua whale nganga me se foi o pa ia mawarunga al sauwha inga I whewhe amto ina me se foi o le lo se o tato e kalesia to tele o tona o tato tu whatasi le wha moe tato sawa wali whatasi ai e viga le atua le faiti tia lona anga le lei e si upo I le nei aso o te fia wha mautuina I le whamnianga le atua o leo ato e au mai lea wanoa o le upo lava leo le alofa o le atua mo tato uma. I was nervous to be quite honest.
Au whatatali le ungol palota. Te le loa pola me wa laina o nervous. Sau whai I ro tō rua. Anafi. Ia, me pipi kao se o isi tangatanga matu ta wtuli e whaisi le lei te fo I o la tau pe amanatu iai. Ai, ile nā nervous sa langona lava le mawhita mai le nganga o le atua. E iei lui o te whia watu e Meleisea tu pulanga tala vau whafonga mai. Te le tonu I whamrianga le atua se I whawawave atu langa e tāhua le tātou. Launga le alo I le tato mawhewhiau. O te le tonu e meleo manui e mo tausi matua. O te launga pea ma whamanatu mele ia o tō whanau. A o lai titi mo wa o ngai sa moa na o tausi lawa tina o lo tina. Tō tolu mātou no mātou tausi tina o lo tina. O a o maisi o tau songa o whanau fo I o uso tō lua lo tina. Leo langa fia ta whao, leo langa fia ta alo, leo langa fia alo soloi ta whao ngā tupulanga. Aina sei tia la va o no tina o lo tina. O te nofo le whale. Whai umai me mana o lo matu. Lomi o na vai. Tui o na tino. Pe va solo a tol matu pai o umai a matu ngai o tau songa mo te ta alo mta whao. E o te alu I lalo le vanu e. Amo mai pa ke vai. Vai me ia lo tina. Tu lo le sapa ia le tu ta ele lo tina. Tina le lo tina. O fa ga renga sa mo lo toki mo mua ave umal tina lo tina. O la nga upula vale ia te ia manuia o ese o tam. Manuia o ese o tam. Manuia lo wo langa o te tonu ana fu mai na. Ele ngata I lo ainga o lo matonu. A me se fotu langa wo ai nei vai tau so fuanga. Sau no sila o mo sila mamatanga me tina lo tina. Ai le I ma vai el tau singa. Tau fai lava la se me maua. Se tu pe la fo tina lo tina. O mai tala wa ma I tina lo tina. Ki me ala tu fai nga renga. Ne fai se fa noi. Ala ele misil te halu I telefoni fo I tu solo I la wala. Telefoni fo pusa telefoni wale o te iei nei yaso. Tama fai e vili fia mo mai se tala po a mai se o tina. Alva yaso fai mai tala. Wale to e tau tala, wale to e ai, wale to e ilu. Fai ngā renga lava malo I mata o te wha no te lofa tina lo tina. A tole le lwa yaso, ele inu ele ai. E to e wala olu fai mai. Ele fai to e fai mi se tala. Sa vali le lua vai yaso. Fai mai la ta oto al mele lo matua le fai. O uma mato ai ngai samo. Lus puru ono, o uma mato ai. Ala te nofo onga ele fai sa fango ngā rea. Uio lea, sa mai lea tua lea volo te alu I o walu loa. Tau no isa mo le vavea o la sa. Wa o tangata muni no wo o tina lo tina. No facto ese. Mo fa malia I wo sa wo si dai de I lo tau singa yang ai. O la sa tau singa. Malia yelo na loto. Ona to e le mana wal tina lo tina. O tangata muni atu. E ui le fai mai sanga tala. E sa ova ai wha lea nganga. Sa loa sa wha tali mai se tina ia tea. Se toi fie wha longo mai lava I sau leo. O na alo lo lea. Foi mai lo tau silo tina mo. Sa lo e to la iti ni se loa e to telefonizo si la fia e matato matua. Na mariwa se tina o lo tau si pea. O se aso o wha no e lo tina aso ta oto e milo moa. Ta oto e ukilani. Ta oto e no sio e whale maa. I le vai mai lana moenga o nofo atu I o ngā utafa. Te moe nofo atu I nofo ai o na uru. Whanau no e lo tina e lo wha mai langa o lang tamatama.
E ai vaenga le sa no so tota ma vai ve o te fasa o le. Na lo fale lo tina ia te fa me sa via lo fale moe. No fa se to lo fale va i se fa no light o ke ngofo ngofo. Inga ua o po muli na mai lo tina na ma vaenga ia te fa na to to na o mai. Onga pe mai lo tina. Wa madire o loto. Madire o loto. Aftai mo me uma. Faccio lo tina fi festa loto. Ma la festa loto. Fai de so malolo. Ma lo tina vuole lei, io fatto io. Ade falta loto falta pesse. Che mai ususta pesse ma io. Al pesse, ma il pesse foi le te. Al pesse le tolse la fitu sfullo le fa casa. Usulo le. Lo wali u fa fetai. I lo sanga lo fa mai. Uai lo atino ai. I lo tau si pe mai. O lo alofa. O lo alofa. Olo alofa, sili la vale. Olo alofa, olo alofa, olo alofa, sili la vale. Umolon ma pese fatu do tina vai. Ke manga ona ve to fatai tai mal talo le. O talo faltang. Tango lo fai lo tina talo falta. Ona moe le lo tina. Ele to tala no mai lo tina se yo tim noti. Ai on te mi muli no lo na pese alo tina le lo fole tu. Sa to langi alo tina le pese ta we le tu. Aftai lo fale tu. Mele tu planga tala vau. Manuia le tu ele tala pelo mo tatou. Molo wa no tau se yo ma to tausi. Tausi. La fa manatu vole la fa nau. Awana isili o to wo yo to matua. Awana isili tupe ma me to mo wana yo to matua. Tu sa le tau singa o tatou matua. Ye tatou. Maliuso tina o no walo lola ele to si matua lo to lu. Na si fia lo to lo fa yo to mam lo tina. Tau si maliu lo tina, tau si lo tamam maliu. Anga au mai uma la to family anga maloi mata. Malanga nga fa ftai. Mele fa ftai tele sepi mo soi. Dai te lo matua. Eu ira vai e asal tau singa ya te olo. Ai de asal ro mo nga tar sanga mo mato mo de kale sia to. Te ave mato i lumo no fali o le tua ya o te talo ele au no. Ma lui foi o mato faiva. A foi vala wino ele tua o mato vola vai o la o e kalesia foi o lu ngalwen. Foi o lu ngalwen. Foi ia movi ingo le tua. Kalesia fe au soe ma to ina va te tele lo to angalelei. Ni si o to no atu la vai. So soniatu e. Sava vali va tasi fa di campaign. Fa ftai lo to lofa. Le ina va so ma fa fautio i nei tulanga. Au fa savali a le tu i nei tulanga ono le tua e lo no finangalo. Finangalo le tua ia fai a tanga te so sani tangata. Na Molimau volta to Meleisea. Molimau vo ia mato ainga. E matala mato fai to lusu fai to lalas. O le pole le vole via. Le au ngata tali tangata po ame manana o ai. Ai se a mera nga tu ai o le tu i. Not so much po a o ke mimika vale ai. O a o ke fie lo ni to finga le. Au le tu. Le so manatu e vea fai pulo fai ngā malo fai tu malo ni sil. Faftai le tu. Tai lo nanga le lei.
Ia, na to le a whapau se whamtalanga e whamaruia tele lava le atua se masoe mo pelo rua malos. O la wātau tinonga sa whai atu se pie, tu mau e fo. Se longa, wo o mai wala au le atua e te oti pe mātou te o ese, po le asisi me wala au mātou le atua futua mātou ese. Au te tu pe o rua tua. Pe soul tātou wholaunga, pe luta tātou whainga malanga, o te rea ese mo rua, o te tu pe o rua tua. Wha malosi atu, wha tasi ei mana yusu, wala wina le atua tātou te tu ngā ruenga. Haftai whapitoa lawa ilo tō rua misa whanau, tai lo tō wanga le lei, tai lo tō malamalama. Ao na pisi nei ngā ruenga e whale eise mawhitanga. Ao fo ina pisi nei ngā ruenga e tinga mele unu i whontanga ngā sa walu loa moe e leisi tala no. E whawhitai. Walawa wala wina mele tua o tātou whamarolosi, il tala le tātou kumawhiwhiau, tātou whamarolosi. Whaia mea umai vi i aile tua. Ia mnuia tele tātou sauninga, e re tai au, whawhitai tele lava. Ia riri. Ia ave sau taulanga pati le tua. Se nga whawhitai le atua o no tau nuu le wha moe mai sau le leia le sau na ngā pāri lau tala fo i le whai atu so ora mai mene o le tau si matua nga lai sila le atua i manuia o le tangata tau si matua fo o le tupulanga te mine o sili latou sili atu le telo o latou teimi ma latou o loa ave a latou wo. But you know, your friends are not going to bless you. Your parents will. Ana lewa uloa ya uia. La umea pea pari ia ui il lato whanau, o fo te ui il mato whanau. Lus furu lua tangata. Whaka ele lo ki ngā sui longa nepi. Si in moenga, si in ngofoa. E o ngā duenga na au duenga e whae teine. E da so mua no au le whata e lo tina, e lo tina whae mai. Au ul whakere fua, sila le atua. Ke whakai kai ho am whaka ele lo tina. Ai ar kai minga se o te mino tia. O loa la manu ia o le atua mo tanga tausi matua. Na umalea na teu o lo tina, umaliu lo tina. Watu le asoe, au mai lo tina e tātau sia. I would never want to have any more regrets o mea sa tauna whai so tina e le whaia. Te le mana o toi whai, toi se mea a o le soi fua mai lo tina. Se furu lima tau sanga na matou tau si hai. Ia e Molimau soe. A matou o le whale mai, a le whale mai, e nofo u maso e mo no usa mo antua ngane i wafa. A o au mate o mana lo matua e te tonu. E o ai mea le te tau se ta malo whai a vana. E te whai e di si aso na mao i le whale mai, whai mailanta le ta. E te le mala ia. Lo matua tinale o sofa o ke le mai iawe. O ina whai ati e te mai iawe. Io sei ma sei o ai na maliu ai niu se fulu lima tau sanga o matau sia. O loa la le sua malio me le tau si matua. Ma te fa tu fo ia te o tau whanau. Ia o tau alo lofa i tau matua. Ia alu tina malo ta mai le palapala. A ua fia se launi wha manuia mai ia te oe. Wa upunga e rua kura le upa mongia ki o e koe foi mai. Ai a oi lo ki ngai lo leanga. Ia na e wha seva lo inga ia le wha pena. A lai mau e ka ngaka kausi makua ni manuia. O lo wa una lang e o ia soe. Soe fo e wi ia la tau whanau. E pe e sa wingo ngi me o wi. E si lungro ni papa pe o se wi.
Ya o tala no fo lai mene o tongi sa o le pali. Wa so ia fast food lua tala lo tongi mo le vai aso. Fast food lua le vai aso. Lua tala mai lo tina e tau ona halu le mo lo tina mo le siva nga umato. Ya no fe lo ya le maluka la. Ka ki ola ya o le kala le fasimodi. Kala le paste. Ia la ia pia la you kan fa ma me nga sa fa. Ko au pule ya okupe no fa lo to lua. Mo fa atu mende. Anga le ke lo wa saunge ki apolo. E ave ese manui o le fa nau. Ona la to tele malama le mele. O va tu la ia le. O to uma ye fe ona ko makua. Make sure you look after your parents. There is a specific blessing that comes from parents alone. Yeah, onisi la tato pe oh, my dad and mom has got lots of money. I don't need. I'm struggling. You know what? You're wrong. Kusape kene kupe luka mama no kinga. Ia ai ia luka mama no kinga se me ai ki faia. Yo wala nga kero isi matua e mau oloa ele. And basically, you know, I don't really need any help. God has graced me with things. But that's not the point. The point is that I need to give you the blessing. I need to eat something from you. Au wala ia nge imisia e tātou le whamanuyanga leo mātua. O kou e whiola mātua e kele koe mose makua se whale o loa. Sawa le upuna. E le umma fo ilau ai kālafu te tongi no tinamaro te mā mo ia e sao fo e hale upuna. E ke whiwe ko kongi e le umma. Ia whatalo whai lau neipa. O e la ngona tu le tala le whaiwhi au lai whaime. O tau fo ie mata mai lunga o le te pengat whaidangi. Those who are watching me on the internet, look after your parents. Make sure you do everything possible to bless your parents. Don't ever put your parents in rest homes. Christians, don't ever put your parents in rest homes. It's your obligation until the day they die. Ke le sacrifice matua na fai mo oi. Why not you do the same for your parents? Amen? I will also tell them a pati there to one tell. Tai pari. Sa de dei lava. Alo lava le tam fai e to lo so se bana lo sunga fa fe ngainga. Lo Molimau lo fa anga o sunga le palmia. Ma lo samo sifo. Ia sa o siasi fo ia nafi, ma tatanoa, tolu itu la o matalanoa. Ua fiu fa motu tanoa. Alai lenga ku iskanga kai fafu. Ia mata wo na isi fa ifi au le worship center. Ia ia le li lo manuia statu tai tai danga le leo le atua tai kala konga le pari in fa ye fo ye lauli malantala o mono fai pule umole o le fast o ne tapunia se fai to se fale o se si o tou o tangata ia e watu e mana na o tala noia o tou tangata na tou o mai i ia te tala le fai to o lo fale lusu fai tu la e watu tangata e mana o mia so soani e o ko malo mai lo pa lo ko mai lo le ka lo ko fai ko ale tu tangata e mana na o ya o tou amen ia va fai pari ia langona tonu ale na i tangata ia na votinga i tu tonu ia o tangata na e le mana o mia ai ia sa no nga pari lusu fai tu la tala il fai to il fai pule e o mai tangata o la tangata na e o mai tangata na na mafu ina o mai amen ia ia le tua o lo tatou fanga solo te mili nei tu se falinga o te tonu o te mi o tanta pena de kalesia. Yeah, we're now in the book of Revelation again, preparing the church for the rapture. A mai se pati mo le lau fai, lau interpreter. So I think it's imperative that we give the people the information so you understand. Ta ua mau ngale avatu
Whamtalanga e winga i whaalinga i māmalama i tangata. With all the things that are now happening in the Middle East, Tato waia mea o tutupu nei, tono sa tūstono, we find all of those in the Bible. mea uma ia o lo tūsia le tūspaia. Those things are happening now, but the Bible predicted it many years ago. O mea ia o tutupu nei o na pō lewa na wala ia mai tūspaia mai ana moalawa. Never ever in the history of the Middle East Ia e lei tupu mua i le talawhasalpito tonu i sa do we tūtono. have the things that are now happening right now. O tutupu ai mea o tutupu le teimi nei. Which means that the rapture can happen at any moment from now. Ia lona winga. O le sitianga o lata le teimi e tupu ai mai le teimi nei i whaasoro i luma. The rise of anti-Semitism, Ia o le tūla i whaateleina mai o le whaasanga tau ia Israelu. and many nations around the world are now standing against Israel. Tele fo ia tunu o le rangi matangata le rangi whaasanga tau ia Israelu. What really make me so concerned A le mele au te pole tele ai. are the nation that were very instrumental in the evangelization of the world. Ono atu no ia sa la tu ia il fa evangelia ina le Countries that were so instrumental in the spreading of the gospel in the world. atu no sa la mua il fa evangelia ina le la rangi tala le lei. Such as England, France, Farani and many other countries, ia man tele nisi o atu no including Australia. ma po Australia fo. But those nations now, their leaders are now standing against Israel. Atu no la nei o la tu tai tai le o pa lo te te nei ia Israelu. And so I'm really waking up to my senses. Ia le ana o wala mai ai tu la i So mo. I'm mole la le kalesia ole ongange tu se falinga. Please, church, this teaching from Revelation Wa te taua na matua ia o ole le tatou I tatou malama I mele tupu. should be taught and teach to us what's happening. Because I know that if things happen without you knowing it, Ia tutupu mai mea ala ua no fauta ia tatou mai lo. then I will take the full responsibility before God. Ia wa o te tū fo I matali tali atu ai le atua e tusa male mea. So please come to church tonight. We will continue on. Ia e toanga mai rai lotu na nei le fiafi fa solo e pea tau puli nei. And we want to continue until we complete it. Ia masa ia o la vai na fa mai aina. So today I want to continue on the message of preparations for the rapture. Fa solo pea I le aso nei o le tapenanga mo le sitianga. Yeah, man tu o toe tatu pese voi. Oh ya ile ai. Besaunia e Yesu moau. E fola I auro ario penina lela awolo olo otua e fuata se furu malelua imasira oleola manino pe osetio alta eta fe fo le no fo ali oletama olona pupula e manino ai mea uma Yesu e asilio. Ja, hele li af so tala pati le tu. Amen. E te itu ana pese e mama fo de langi. Here in the world this is only temporary. Song of heaven, beautiful song. But in heaven we're going to live with the Lord forever Tātou mafuta e whawa wauai mo le tātou ori. if you make it. Ia, pe a tātou sauwhanga atu iai. So last week
not last week, the week before last, Ia vai so tuanai. we're finished by talking about the praise and worship that is going on in heaven. Fa mai ai nai na ua. Umale pi inga o lo Revelation 4 verse 8, each of these 4 living beings with 6 wings, and their wings were covered with eyes inside out. For my day and night they are worshiping God. They are calling out, holy and holy and holy unto God. No ta wai me o le fa o lo le hina no fali. Yo lo vivi le tua mo fa pe to pa ia Jehova au. So right now there's a worship that is going on in heaven. Mel na lo fai taimi nei o le viinga le ta po inga. Ka ko worship le fai lo langi e kwa le kai o ko nga worship le fai de lang. Our worship here is not compared, nowhere compared to. My tala to spaya, whenever the 4 living beings bow down and give glory to God, the Bible says 24 elders and a host of angels are bowing down and worshiping, calling out to God. You are holy and holy and holy. They are calling out, you are worthy, O Lord God, to receive the glory and honor and power. So the praise and worship yes, it's beautiful. Praise and worship. We should understand the importance of Amen. praise and worship to God. So I said last time that once the saints and those who are born again will be caught up in the rapture, so we will go up to be with the Lord. And you will be judged for not doing. This is not the judgment to cast you to hell. This is a judgment for not doing the things that you're supposed to do as a Christian. And then there's going to be a praise and worship that we've just talked about. So remember, those who have gone up in the rapture are not going to experience the wrath of God for 7 years. So our aim is not to go through here and not to miss the rapture. Our aim is to go up in the rapture. Now remember, there are many other teachers who say that the rapture will go in the middle somewhere here. Some other believe that the rapture will happen somewhere around here. After the 3.5 years of tribulation. Now I don't believe that, because there are examples in the Bible. I believe that we should be going in the rapture before the 7 years. There are examples in the Bible. Number one example. When God was about to destroy Sodom and Gomorrah, God took away Lot and his family before he destroyed Sodom and Gomorrah. When God was about to destroy the world in the flood, God called Noah and his family into the ark before God destroyed the world. So I believe we are going to be going up in the rapture before people of the world will go through the 7 years of tribulation. So here's what we need to understand. While you are enjoying worshiping in the presence of the Lord, but the world is now facing the wrath of God.
Ya o leo whaafesanga e nei le lalolangi lalo nei o totoe. Because here, Sao le tua. at the beginning of the first 3.5 years tribulation, Na matanga o le tolu male aftau sanga mua. God is going to punish the world. Na whaasala ina i le tua le He will lalolangi. pour his wrath on earth Sa mailo na to sa le lalolangi. while you are enjoying the presence of God here. Ano e oli oli le mamalu o le So tua i le turn to langi. your neighbor and say, neighbor, don't miss the rapture. Sanga lo tua oi mai fai o le emisia le sitianga. What happened during the time of Noah before God destroyed the world? Le almen tupu i le taimi o Noa a o le yo mai lolo vai le lalolangi whaamutia. Wickedness was rampant. Wickedness was rampant. Matua whaatupu te le ina le ami o leanga. There was a messy world, and God said, I wish I did not created them. Salamoa le tua mwhai mai wo Salamoa o whai o tangata o The wai Bible le says that God was grieved that he made man. o ti ngā ma whaanoa noa le tua whai mai tu spai. Because God could not handle, God could handle anything, but God looked at mankind and it was wicked. O ti ngā ona whawhonga i le ami o leanga o tangata lalang. Kilo lapo le ale mele tupu le teimi le nei. Look at Look at what's happening around the world. 100 years ago, New Zealand was called a Christian nation. Se Leauma tupu tau sanga taluai na avea New Zealand mai. Atunu kerisiano. Well, Helen Clark declared New Zealand as a secular nation. Ia leala o tau tino e Helen Clark. So we now know that Christianity is no longer the dominant religion in New Zealand. Le o whai mai o New Zealand le se atunu kerisiano. We know that people used to go to church and now they no longer go to church. Tangata sa o i le lotu, o leo toi o i le lotu. We know that wickedness is rampant everywhere. Ona o whaatupu te le inga na ami o leanga i. Homosexuality was kind of a hidden thing back then. Ia aso ia sa pe se mea nā tia. But right now they're whawhatanga, coming whawhatei. out they're coming out and they're not ashamed of what they are. Aso nei, ia o whaalala mamari ali mai runga le le No mama. one was allowed to do prostitution back then. Sa nei foi se mi But whaatalitane now whaatanga you can start a business on prostitution. Ia taimine ia o whaatanga ina pisinisi whaatalitane. So we know that with the things that are happening now, wa peia o kaimi o ngoa ma mena tu tupu na taimi. Taimine o pei, yeah, just like the time of Noah. O le mea la te tau na whai e au whaola ina le taimi le nei. What us O le spread should o le be doing- gospel. Spread le tala le lei tangata. Yeah. Let What- the people receive and be saved. whaasau ina mai tangata, tau atu le tala le lei, o le whaolatanga. O tātou whai e te Whaola tono le kalesia. A weke ka alo lo o langa wha leanganga. Us who are in church, don't play, A wa ke ola le amio leanga. A wa ke ola i kongo le loko. A ke ola amio valea. don't live in sin or impurity, Amen. wickedness. Because alu le sikianga e le alu ai oe. Ia o afula oe alu o i. Fatalo fai le neva fai neipa o telefia ui o le mele koki e la tusi e le mori a sepi. And your neighbor, I don't want to go through 7 years of Kaulanga o tribulation. ka kou i le mele We o la should all fale lei da. Fali lo neva vai o la fale lei e ia e alu lunga sitianga e o Live la well, fale lei. so we can go all together in the rapture. So lai alu le vi inga le vaanga lai a le ua saungi nei la saungi le alo le atua e tatala le tusita ai. While the praise and worship is going on, the Lamb of God is ready to open the seal. Vai o le tusita ai fai lau nei e le tusita ai la le se tusita ai a mai se tala fia mo oi o le tusita ai e whaasalai oi. It's a seal that starts So the judgment of God. while those who were actually enjoying the praise and worship in here, the Lord Jesus Christ is now about to open the 7 seals. Au aru le viinga I lunga le langi, ia o sauni le Now let's have a look mamoe at the te word tala. of God. Come with me to Revelation chapter 5 verse 1. Tau o le ti e no whaali'i, o le tusita ai wa tūsia I tonu ma le tua, wa whaamawina I whaamau whailonga e fitu. Na owi lo fo I le angelu malosi ntala I atu ma le leotele, o I e te tau on fofola e ia o le tusita ai, ma te tala o na whaamau whailonga,
e le se tasi le langi po lalolangi po lalolangi na te mawhaia on folaina le tusi ta ai pe vai ai ona o tangi te le ai lea ina ua le maua se tasi ta tau ona folaina e ia mawhai tau le tusi ta ai pe vai ai ona whai mai ai lea ia te o le tasi o le auto e ina au e te tangi whauta ua manu malole le ona o le tu ai ngo yuta o le a o ta vita e fola le tusi ta ai ma tatala i ona wha mau wha ilonga e fitu na uilo foi whauta utu mai le vao no wha li ima mea o la e wha e ona tua foi le auto e ina o le tamai ma moe Tai. So, lea ua sauni le tamai mamoe a lea tua o Iesu Keriso e whapea nao te tala le tusi ta ai. Pa mea o le tusi ta ai lea e ta ai ia le 7 seals po tusi po mea o scrolls o le mea a fo io o le tusi ta ai lea o loo whapea nana ta ai e ia mea o seal la fa sa mo seal ya fa mau failonga fa sa mo fa mau failonga mai la tusi ta ai o la ta ai I mo fa mau failonga po seals e fitu me ala ta tala no ai fa mau failonga na o le fa salanga na le usauni le tu e sa mai le lalolangi amen so ole tala la wa ole tala la Ioane pe mai Ioane wa ave o ia I le langi ona faali mai la ia le faalinga ia te ia ile o lo ti e lo no foali o lo fa pe na ia uina lo na lima le tusita ai. That's the vision St. John saw of heaven. He saw the Lamb of God with the one who's sitting on the throne with the seals. And so the angel shouted, "Who is worthy to break the seals of this scroll?" Because it seems like there was no one in heaven and on earth and below earth who could actually open the seals. And so John began to weep bitterly because there was no one to open the seals. But then one of the 24 elders said to John, he said, "Stop weeping because the Lion of Judah is worthy to open the scrolls and its 7 seals." So, o Iesu Keriso la le tala noa iai, lea la asa unu e te tala ia meo wha mau whailonga ia e fitu lela a tātou tala noa mo iai. Le ai se tangata ma whai ona ia whaia na o Iesu Keriso ma whai ona ia te tala ia le tusita ai. Only Jesus Christ, the Lamb of God, can open the seals, the 7 seals of the judgment. Now let's have a look at verse 7. O le ala e wha matala I Ioane. Ia Iesu Keriso. So John described the greatness of Jesus. In verse 6, na uno foi whauta watu mai le vao no foali ima mea o lai wha e ona tua foi le auto e ina o le tamai ma moe pese ina fasia. Let me just explain it. The Bible says that John mentioned the word lamb. But you see, the Jewish people expected the Messiah to come as a conquering lion. So instead, Jesus came as a lamb in John chapter 1 verse 29. The Jewish are waiting for a conqueror, for a king, start the new kingdom John of God. said that the lamb, he mentioned the word lamb, he said the lamb. Meaning that Jesus came as a lamb. O le expectatia ka ngaka. O le mea lai mawhau i tangata. Ele o le mea lai mawhau i le atua. So they were thinking that their Messiah was going to come as someone like with a conquering sword that is going to destroy many other nations.
Apena to saule Mesia ma le peru fa o mati. But John said, no, he is the Lamb. Afa mai yo ane le ai o io le tama ma moya le. And number two, the lamb, pamatala John, the lamb that looked like as if it had been slaughtered. Mai yo le tama ma poe mai ma moya pese I na fasia. It's talking about the suffering and the cruel death of Jesus on the cross. O ta we na le maliu ia ma le popo. And because John now is talking about someone who rose from the dead, he was now referring to Jesus as a resurrected Lord. Lo tala no yo ane o Yesu to tu le wa. So Yesu na le tatou te tapua ia I le la te tala ia mafa mo fa ilunga ia. Ole Yesu to tu. That is Jesus we are worshiping. So we are too. worshiping a resurrected Lord, not a dead Lord. Yes. Yesu to tu ile o Yesu maliu. The Bible says he's standing between the throne and the four living beings. Mai lo tu ia ile vaule no fali. And, Me ola fa. and among the 24 elders. Ia atasi to tono me o ia to lo fu fa. Now, John goes on to describe Jesus even more Lo fam tala tile Yohana Yesu Kristo by saying that the lamb has 7 horns. Famai ole tamai ma mo fitu na nifo. Yeah, for my fitu on the seu ho lele a. And elefa pe ho lele o sau o yengi seu ho lele o Yesu Kristo. No, it's symbolic. It's symbolic object of the perfect power of Jesus. Ni va inga fa ata lo fa ata mai ile. Man o tamai ma mo. Horn in the Bible always talks about authority. O tala no ile pule le tu. So when John said the lamb had 7 horns, he was talking about the perfect power of Jesus. No foi mai ane fitu na seu tamai ma mo. Number 7 is the perfect number of God. Horn is authority. Ole fitu ole numera atotoa le tua. Now he also said that the lamb had 7 eyes. Now we know that there is no such lamb that has 7 eyes. But this was symbolic. He was talking about Jesus who had the complete knowledge. In Zechariah 4 verse 10 to 7, the lamb represents the eyes of the Lord that sets around the world. He also said that the lamb has 7 spirits of God. And he meant the fullness of divine spirit of God. That is sent out to all parts of the world. Now remember that the Holy Spirit is present everywhere. The Holy Spirit is here in New Zealand and is in Samoa, he's in America, he's in Sweden, he's in Israel, he's everywhere. So the book of Revelation it's full of symbols and metaphors. So the lamb that John was trying to describe is Jesus Christ in his absolute fullness. He's the one who's going to open the 7 seals. No one else can do it. Amen. Amen. So in chapter 5 verse 7. Wan watu o ia, mato maili tu sta aina ile auto matau o le tie le no fuali. So the Lord Jesus, as John saw it in heaven, he saw that the Lamb, Jesus Christ, walked up to the one who's sitting on the throne, who is God, and grabbed the scroll and took the scroll from the right hand of the one sitting on the throne. Now here's what happened. When Jesus took the scroll, the 4 living beings
and 24 elders bow down before the throne. Ona ifo ai leo me ola e whao, leo leo ina no whale, into ina no whale. While they are bowing down before the throne, Au lato ifo atu I numo le no the whale. Bible tells me they were holding golden bowls full of incense, the prayers of the saints. Whamaina lato umia ipu mea manongi, matalo sanga le au paia. So here's what happened. The 4 beings and 24 elders are bound before the throne of grace, but they are holding the golden bowls full of incense, the prayers of the saints. Mai au ifo atu me ola to wha, to ina lufu wha, o lato umia ipu. Ole tasi lea fai Yeah, no. upuno. When I read this verse, I'm thinking, why on earth will they have the bowls full of incense, the prayers of the saints? I'm thinking that the angels are going around the world collecting all the prayers of the saints. Yeah, ta ua mai ai lona winga o lo. Because ora I never o met iau kuspa ma ia. te talo, Ole ifo to I ina ma mea ola fa. Alai ui limo o to I ina ia ma mea ola fa. Ia le mole pou o le pou ngā lai kumu I kakalo le au wha ola inga po tangata po saints. Because this scene, the 4 living beings and 24 elders That's holding another verse a that cup, encouraged me to pray. incense and prayer. Because I know that my prayers are in that bowls. E lo lau te talo, o lo te tono le ipu lea. Because God is collecting all the prayers around the world. Wa o lo ia o ina o mai Fatalo o fa angelo ia tangata te nei au talo. tafa, fatalo fa ye mai fa ye. Wa vai o le ka o le mele o le talo. So turn to your neighbor, say, neighbor, your prayers are being collected. Ma lo au ina o te talo, lo whaputu I le langi, le ipu auro. Not only that they had the bowls full of the prayers of the saints. Le ngata ina wa iei le ipu o lo tumu In le verse longi 9, te they talo. also sang a new song with these words. Wa la to usu ina fo se pese fo lava. You are worthy to take the scroll and break its seals and open it. Wa te tau For lava you ia were te oe. slaughtered and your blood has ransomed people of God, or for God, from every tribe and language of the people of the nations. Mai tua inga uma mangangana ese manu, a toa matunu. Wow. Amen. Amen. And in verse 10, you will cause them to become kingdom of priests Fai foi la tau no o tupu for mos our tau God, mo le tua. and they will reign on earth. A tau te no fa tupu foi le lalolangi. Oka se manga ia. Hallelujah. Pa mai wala to usul pe se fo. They are singing a new song Hallelujah, Lord. O what the tala nei ia fa mau fa ilonga. and see all E this. Yesu ke wiso o le na to tongi le tau ma fa malingino na to toto mo tātou tangata uma lava le lalolangi. Fa mai ona ia au mai a leo tangata nei e fai ma tangata o le malo le atua fa mai the kingdom of which le malo o fai taulanga sili. Ia fa talofa lesi fai taulanga sili, lesi fai taulanga sili. O le mele la tupu o le au mai e le atua kangaka fa o la inga uma e fai o ma priest. There will be priests. But here's another amazing thing. Fa mai. Isi me matau tiere. And they will reign on earth. So I will come to the end of. But you see, we are going to be going up there, and when everything is all settled, the Lord Jesus will burn this earth, bring down the Jerusalem from heaven. The earth will be renewed, and you will live in New Zealand again. Amen? Amen. I hope that God will renovate my house and I'll live in the same house. Amen? Or I will sell my house and buy another big one. Yeah, I will so tell you pati le tua. Ke no. Ole ke le yo le mele ta pena Yesu mo oe. Awe ke ngau ngau mele le lo langi le sau me ma o le sau pa o ma wai. Te lo Yesu le langi. Oka. You have everything. Kusape ka ke fio ke le ka ko me ko kinga ya who cares? We know that we are going to live here on earth when the Lord Jesus completed his plan for us. Amen. Along the way now, while the Lord Jesus is about to open the seals,
The worship in heaven is still raging on. Anu ale vi inga ile langi ya leo sauni Yesu tamai mamoe tala mau whaelonga Fonga mai tato e kalesia. O le mea lai mana o ai Yesu o ka ngaka e lovi vi atu ia te. What Jesus wants, Pa mole tato ia worship people who leader. knows how to worship Him. So ia le whai o kako mea fake. And what I told you, O le tei me vi e tato lea ia e makua whai ma le. O si kankara e pungo wha pia. Kwa inga e whai mai tato tu lai. Tato tu lai. Kwa inga kako mai kako ku lai. Walevanga e fia ku lai lunga. Walevanga e le fia kakalo lai. Vivi e si kankara lau. E waki ngau ka vai kui pai yang wha. E te lo e. E le talia e le langi ngako e ngā worship. Amen. That's why it's important to worship God wholeheartedly. Do a proper job. Vai upasumatasi, more worship in heaven. In verse 11, John said, Then I look again and I heard the voices of thousands and millions of angels around the throne and of the living beings and the elders. And they sang in a mighty chorus, Worthy is the Lamb who was slaughtered to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. They are worshiping God. Amen? Amen. The creatures worship God also. Verse 13. Nau whaalongo fo I mea umana whaia o le langi, malalolangi, malaloifo lalolangi. Ma mea fo I o le sami, a tō ma mea uma o iai, ia mea, o lo whape atu, ia te ia o le te ele no whaali'i, a tō ma le tamai ma moe, le wha manu, ma le wha nene inga, ma le vi inga, ma le mana e wha lava. Let me read this in English. John said, and then I heard every creature in heaven, and creatures on earth, and creatures under earth, and creatures in the sea. So, if I was to read this right, there's a worship that is going on in heaven, impacting those creatures that are on earth and under earth. And the creatures in the sea. They all sang, blessing and honor and glory and power belongs to the one sitting on the throne, the Lamb of God. The very people that Jesus Christ died for are sitting on chairs. They are not bowing to God. They are not worshiping to God. They are sitting like logs on chairs and not worshiping God. And yet if you read these verses and understand what's going on in heaven, down here on earth and below earth and in the sea, creatures includes everything. So you can imagine all these creatures worshiping God, and the very people that Jesus died for are sitting on chairs. Turn to your neighbor and say, neighbor. Then to your neighbor and say, neighbor. You need to worship God. And then the scroll that Jesus opened, wrapped with 7 seals, Jesus took the scroll and broke each seal, wrapping the scroll. So, the first seal was the white horse. So ole printing ole mele ele se fongo sama lang mwanga le I so fongo pai alang ole printing ole ele wa mayele ole pai wa mga printer mainga o sale lang ole a ole so fongo le talo no ele so fongo lang mwanga ole so fongo pai
E ke wa pe bui, ala va ku le akale ri o se pio so fongo la ma, ele ai pa so fongo le. Nga ka nga vali pa mai o maka ho e ki ka ma. So the white horse. Now listen ngai ka ua kele upore atua. Fai upo mo male lua fa mo le la ma. Ma tau po ono. So Revelation 6 verse 1 and 2 ia. Na ulo atu fo'i o talaina le tamai ma moele tasi o fa ma fa ilonga. Na o fa alongo i le tasi o mea ola e fa. Ua leo le faititini o fa pe mai sawia. Ona ova ai le fa auta fo'i. O le sol fanua sina. Wa ia le au fana i le o titi ai. Wa avatu fo'i a te ia le pale ali. Ona luatu le o ia o lo man malo. O le a manu malo pe ia. Amen. Now, o le to tele la tangata. Yeah, let's have a look at this. So the white horse. Whanau pai. O lo te el tangata lea, he comes with a conquering power. Lo sau o ia ma le mana e manu malo ai. And most people mistaken the white horse as Jesus Christ riding on the white horse. O ia ni sau o tu spa ia lo fai mai na to Yesu Keriso le atale. But this person here sitting on this white horse here comes with a conquering power. A tangata le lo te se whanau pai lo sau o ia. He is not Jesus Christ. Ele o Yesu Keriso le. He is the Antichrist. O ia le Antikeriso. So let's have a look at the Bible and the reason why I say that it's the Antichrist, not Jesus Christ. The Bible clearly says the rider carried a bow and a crown that was placed on his head. But now most people would say that Jesus had a crown on his head. But that's not what the Bible says. The Antichrist pretends to be the Messiah. So he wears the crown. The Antichrist wears one crown. But Jesus wears many crowns. Ua peo le mumu o le afio na fofonga. Ua iloa foi pale ali e tele. Ua ia te ia le suafa ua tusia e lea iloa. So, o le se senga lea, tauna marama mai tātou. Nge kei wai whapea o ke riso le te tia sofonu pai pai. No, it's a white horse, but the rider wears one crown. Revelation 19 says that Jesus wears many crowns. So the Antichrist wears one crown with his conquering power. He comes to cause wars and destruction, but the Lord Jesus wears many crowns. O le se senga la ngā tangata le te tia so whanua pai pai lea ia mai Yesu Keriso. Amen? Mai tātou? Amen. So in the Greek translation of the crown worn by the rider of the white horse refers to the crown of victory worn by a conqueror. O le ngangana e leni la, o loo whamatalai o le tangata lea, o loo tia sol whanua pa lea, o loo iai le mo le pale lo na uru, na ala na maua na pale na, o na o taua na manu ma lo mai ai. But the crowns that Jesus wears in Revelation 19:16 refers to the crown of royalty. For he is the King of Kings. So this person here riding on the white horse is the Antichrist. So what's here? When people go up in the rapture, while the Antichrist is now about to start his very destructive rules in seven years. So the white horse here is the
Antichrist, So whanua pae la leo le antikeriso lea. the rise of the Antichrist. Leo wa tūlai mai teimi lea matalana. Now, what the Antichrist will do, Mea leo la whaia le antikeriso. the rider of the white horse in Revelation 6 will represent his claim to be the man of peace, but really is false peace. O lea tau tangata leo le antikeriso. Roti tia sol whanua pae peisa I o tangata o Al file tangata mu. lea, Ai le ai. as you all know what's happening now in the Middle East, Ato I loana mea longa tupu nei le. Sa tu tonu teimi nei. this war has been raging on for years. Tau leo tau sanga mau tau sanga whaia pe. And so there is going to be a peace treaty that is going to be signed, not the one that Donald Trump has signed now. Ona ai ai le whenga inga tau o le whenga inga file mo sa inia. But the people are looking to have peace in the Middle East. Iwa o wa ai uma tangata I teimi leo la sa inia. But there is no peace without the Lord Jesus. Ai le ai se file mo. Real peace comes from Jesus alone. File mo moni sa. Whatever Donald Trump and many others are trying to create as called peace in the Middle East, it's no peace because there is no peace that comes from man. Only Jesus Christ can bring peace. Trump. So everybody will look at this man here and they're all saying, well, what an amazing man. We've been looking for somebody to sign a peace treaty between the people of God or the Jews and all the Arab nations. The Antichrist will also establish 7 years peace treaty with Israel. Then that peace will be broken when it comes to Daniel 9:29. It will be broken. Then it breaks. Daniel 9:27 from Mole. Na te whaatuma wina fo ili whea ngai tangata e to tele le vai asa e tasi. O le vai luanga le mu fo i o le vai asa. Na te whaangata ai le taulanga. A tō ma le me fo a ifuaina. E iai fo i le tū o le malu me inosia. E whaatafuna ina ai. Se ia o le unga o le mea ua tuupule iai. Ma ua whaao o i le na te whaatafuna ina. So the peace treaty is going to be signed by the Antichrist. But then he will break that peace because it's not a true peace, it's false peace. Amen. The Antichrist on the white horse is the same peace that will be coming out from the sea. So here, it's the same man that is coming here. So he rises here in the beginning of the 7-year tribulation. He will also, the Bible says, will be coming out of the sea. It's the same peace. He will seek the world domination. The Antichrist will seek the world domination. He will destroy followers of Christ. He will destroy Israel. Or at least he will attempt to destroy Israel. He's a boasting king who oppressed the Jews, tried to change the Jewish festivals and laws. In Daniel 7:25. Na te whaia fo i upu I le sisi di ese. Ma whao matia le au pa ia le sisi di ese. E manatu o ia, e whaaliliu tausanga mtu la fono. E tu inatu fo I la tau ila na pule. Se ia mawai le tausanga, ma tausanga. So basically this guy is going to change the rules and the laws of the Jewish people. He will look for ways and means to destroy all the Christians. He will attempt to destroy Israel. Now look what's happening now. In Nigeria, there are thousands and thousands of Christians being slaughtered. In Syria, Christians are being slaughtered. Everywhere around the world, we're seeing the persecutions of the Christians. And everybody will say, well, you know, that's a normal thing. That happens so many times. But you have not seen yet. You have not seen the destruction that this man will bring to the world, and especially Christians and Jews. I must emphasize to any Christian, and even those who are listening to me on internet, I must emphasize that all Christians must stand for Israel.
Whaua ke usiana o mai Come tulaga mo on, come on, Israel. people. I must emphasize that. Amen? Amen. That's why, well, lauli, don't you, Samoa should never, ever vote against Israel again. Because if Samoa do that, curses will come upon the nation. Mo foi no fai palmia na uli malintoa ona tatu to e palota te Yeah. ma Israel. As you know, that Lauli Oh, takes my the flag of Israel everywhere he goes. Atu no la vale sunga la uli no e tau venir fu Israel. I'm grateful to God that he Amen. understands the importance of supporting Israel. Do taua le Paulo mai langa tātou, Paulo inga, ia e tūma e te talo mo Israel. O le worship center te talo mo Israel le taiao, le iwa taiao, ma le iwa le po. Amen? Ka kalo ka kou mo le iwa taiao. Let me honestly tell you, when you support Israel, anybody who blesses Israel shall be blessed. Anyone that curses Israel will be cursed. Now, this man here, as I said, will be standing up against the Jewish people. He will stand up against the Jewish people. And if you look now how the people are attacking the nation of Israel. Praise God that God is still holding on to the hand of Israel. Amen. And I tell you, no nation in the world will ever defeat Israel. I'm a pro-Israeli because I'm a Christian and I have my Bible and I read my Bible. And every Christian must support Israel no matter what. Amen? The peace will give to 10 nations alliance who ruled him. Now, if I say complicated like Yolmela, because you know, the last of the 4 empires was Rome. So the 4 empires were Rome. Rome was the last empire. Now I believe the Bible tells us that there's going to be a reformed Roman Empire that is going to come. And this reform empire, Roman Empire, will actually be divided in 10 nations. And the 10 nations will work together with the Antichrist to rule during this period. Amen? Amen, church. Amen. Yeah. Because the more we do it, the more we understand. We're trying to understand this. I mean, it's not an easy book to study. Amen? Pray for pastor. It's not easy to understand. It's hours of reading and praying. Amen? Amen. So, on a Walu Walu ia Perry Smith, o la Walu William, o le lo la po ia faya. O lo no winga te tau ona yeise te tau ona te tu mai ta tau wa ile ka kaunga malama tangata. Amen. Ali lo ne pa vai nei pa te talo mo pasta le kaunga fai mai yes fe out. Amen. So the 10 nation league will rule with this man, and this man will be behind the reformed Roman Empire. Amen? Amen. Yeah. Please come tonight. I can't really rush this. I need to really explain it very, very carefully and very slowly so you will understand. Tonight we're going to be continuing on talking on the 7 seals here. Please come back tonight. We want to continue on the 7th seal. You need to understand because we know that things are happening around the world now really points to the importance of understanding the book of Revelation. Amen? Amen.
Ta ua tele lalo suma ina nei. So, in the meantime, let's all stand. Let's all stand. The Antichrist will set up the abomination of desolation to se mareko sumatolu sumalfa Tanielu. The very thing that Satan is now aiming at destroying is the church. O manao fo ti Apollo e fa pena ona a mai mea fa le lalolangi ko kongo le malu Yerusalema. We'll try to set up all the evil idolatry in the church. Yeah, but let's focus on our own church. Let's focus on Hallelujah worship. O le finangalo le atua mo le ekalesia. Ia awane ia ini mea fa tupua. Ngi meongi idolatry fa pena ona sau de tonu le ekalesia. Whatever we are doing in the church, o te tono le ekalesia e te tau o ngā makua piua le worship, te tau o na matua whaifa le leo kako wolanga, e te tau na e tilo po o ngā mea e leo le leo tato ora. And leaders' responsibility is to ensure that no idolatry is being worshipped in the church. And le lau whea tia o tau le idolatry, le idols people silly on the common. The idols are common, the most commonest idol in the church is when you put something else in the place of God in your life. Maltala le atua ya skelu. Wa ya tu lo nu o lo na na e to I ina o lato tupu e tonu o lato loto. Venga kala ngai lo se tangata ai lo le atua le tupu ala le loto dan. Whatever is important in your life. Tapenanga tatou ma le sitianga le kalesia. E le o se mea fai ai se poto se sima sona mama o le mea fai fa le anganga. You need to understand it from a spiritual perspective. We just talk about the worship of God. He is the most glorious God that there is. God wants to bring back the worship into the church. Here in the church, we shall give God the pure worship that comes from your heart, that brings glory to Jesus. Ole langi lo no foali le la langi Jesus ai o o te foa tune o te tapua ia e paia o e mea tua e kulea au i mea umanava o le langi no no foali le lalo langi e tutu ai o See, I only lift up your hands and worship Him.
Come on, people, lift up your hands and give him your worship. Glorify your mighty name. You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are the mighty God. We bless you, Jesus. Come on, people. Give him, lift up your voice and worship him. For he rightly deserves all the worship. We glorify your mighty name. Give you all the glory and honor. Give you all the praise and power. In the name of Jesus, we worship you. We glorify your mighty name. You are the greatest King. There is no other God besides you. We worship you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Ei foi até o ele langi, malanga lela lo langi e paia. Ei foi até o ele langi, malanga lela lo langi e paia. And again, hallelujah, Lord. We bless you. Give you back all the glory and all the honor and all the praises. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. If there's anyone that is here who has not surrendered your life to the Lord, you have not given your life to Jesus. If you have not surrendered your life to the Lord, there is no chance for you to go in the rapture if you are not born again. You need to give your life to the Lord Jesus. Because ole amatanga ole meo o itato le sitianga. O lu talia o Yesu wa ile ai tangata e mafai ole upo tu spaia e tasi le ala ile. Ele ai se aluatu tama pe ale ui atu ya Yesu Kristo. E te tauna e talia le faoltanga pe a fai te le Italia. Ala le wingo na mea o lo walu fa yatu le atua o lo wola nei avatu yate o le aso nei fa yela o fai unga e avatu lo wola mo oe te ola mo oe yaso mo te ola. Amen. Mela le ale yeisi so tatou na te le fai le fai unga le na. Would you be brave enough to take a walk here and say, Lord, today I give my life to you. I surrender my life to you. Anybody? Aua te fefe wa ele ku se kangaka mo oe le fo se alu se ave oe ke aluanga oe te tua oe lumo le atua. Hallelujah, Lord. Now obviously we're all born again. Yes, ile lo limba le atua. Say, Lord, if the rapture happens and your life is in a mess, I don't know whether you'll be going or not. It's up to the Lord. But let's be sure. Let's make sure that there's nothing between you and God that may hinder. If there's anything in your life that you know to say, Lord, I'm sorry for the life I'm living. I surrender, I give you, and please forgive me. All you have to do is say, I'm sorry. The Lord Jesus will forgive you. He will forgive you and cleanse you from all unrighteousness. He's not a cruel God. He's a loving Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Daddy, we thank you. We bless you.
Lord, when we make mistakes, we don't run away. We run to you. For we know, Lord God, that you are a merciful God. Mai tawite sili lo fa pa u ia te oe o lo tu mulia lo fa tu noa. Hallelujah, Father. And for us, when we make mistakes, we don't run away, but we run to you, Jesus. We surrender our hearts, our life, our mind, our souls to you. May the precious name of Jesus be glorified. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We give you back all the glory and honor and praise. May the name of Jesus be glorified. We bless you, we honor you, we glorify you. In the mighty name of Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. We love you, we bless you. Hallelujah, Jesus. And God's people will shout.